Omwako gwahwire motoka 3 zikabura umucoro kimwe mu Rutoma Kasharo muri Mbarara district na bwanyuma bakama ba motokezi bakija bazurondobwe bari kuyambwaho tracking devices ngo kandi bakazukwatura mu bikari by'abantu omwihanga rya Tanzania nuko kuzitwara polisi omwihanga rya Tanzania abo witu nkaba benagamba bamwe nibakwata bashitamisa meeting Tanzania abo kwa motoka yanje tiyo yakwasiro yonga motoka zibiro ni nyingi konka eze zine tracking devices zikabasa kwatwa so hariyeza kamwenje hariyone yanje kaya kashari na nezine za bushenge bakama ba motokezi nebagira ngo kuruga bareba motoka zabo mu ihanga rya Tanzania bakagezaho kuziyayo konka byarema ubwa hatawiroho mwaka gona ngo kandi na za roni ziba binjiro mu makagabo kubanga abana banje bari mu mberambi fast bari abana banje tabagusoma bari umuka nyo bari binje bakutwata nyo no musiza wanje umucome tire kikunyamba president atirisi mayante na rw'umunsi nafa bwanyuma yo kugezaho kugarukana motoka yezi bakaremwa bashaziremo kuzasharo ya Uganda na Tanzania ya Mutukula mu district ya Chotera okwesharinga polisi yitwe ya Uganda yakubene tuyamba niyo yatutera mu tayagasi yatwirisi abana biruka batadana ya hatwe na tushubirwe aba bwanyuma yo kuteraho kwesharinga baba kwasire babatwara polisi ya Chotera aho bizere bakarekurwa wende bija kura tere motoka zabo kubaika kuniya babatera tayagasi abandi babakoma babateka akabanga aza nahura nashasha abo kubantwire kwatakine na RDC na DPC kandi batwire batuyambere bari kugeza gukora umurimo murunji na bwanyuma RDC wa Chotera district mugume Apollo atahiro mu nshonga z'abantu aba consideration meetings nyingi na district commissioner wa Tanzania na security team bakaija twageraho joint security meeting twagamba hanshongezo then hajamwe kintu cyo kugira ngo nabone baziclaiminga ngo nezabo konga twaboreka ngo imotoka nezeitu twaragira URA yashoza report ekwatine motokezo URA confirminga ngo imotoka neza ya Uganda neza abanyarwanda na bwanyuma yo kurekurwa abanyambarara basimiro mujwecerwa wa president abwa Chotera district mugume Apollo abo kubagarira mamasko nyenda kusimara disi wa Chotera mugume banada abo mugume Apollo abo murimo murunji ngo kugezaho kutebekanza no kwikikanza abantu bitu abagwirirwa mu gwego abanya-Uganda n'abajunani ihanga rya Tanzania yo kugumana haburira y'ebintu byabo bitu gakaba mino garuguru okubigarukana ahabwa TV West ndi Evans Taremwa hano yo mu Chotera district.